masih hujung power masih tuh Erang masih Paulo siloi chiphet su kapnahandana thamkhini masih mina adem jauh gini nak kalian memang kerja mana gini aja kalau pun ada pun dok macam ni masih masih power government India masih solution sih lagi mahu yang semula lebih film lebih sih why kalau tu wahang tu ada masih Malay Park sini su hanya wahang su kan ni aduna Hoje masih kalau macam apa ya aja sih, only ani kata ni masih satisfactory wala wakhiru pokna ba wala ba satisfactory hai bese Manipur bela parasi mar historical foundation asi masih karib dah disturb tau kana aduda kalau mana koi Manipur fundamental ba group da yellow group na tabe singsu kalau mana ini hai bagi thouram houdokpam sak so long as madu bajana houdokpam namdi bawdi conflict se Erang se palu sumya message the only prolong taraga wadu se mission yam si wa ken war kini hoje adu akoi Manipur economy ka mukyam de area me amre khang economy most collapse tawre sa leina de akoi na hoje khang daba no, original kali cara yang berjauh ke, kan semua itu.